Yazi uthando, iproblem yothando liye kuthiwa eBhayibhelini uthando lumnene alusigabisi, alusifunela okwalo, alusikhukhumezi, liyabekezela. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi kuwena uthando alifuni ukuphazamiseka. First nje uthando alifuni ukuphazamiseka. Number 2, uthando lifuna ifreedom. Uthando lingaphazamiseka but lingafikseka. Kodwa uthando melingena freedom, lingena inkululeko, lolo thando alukho. Number 2, luzophela. Number 3, alikhuli. Lungaphazamiseka uthando silungise. Lungashayeka uthando silungise. Kungenzeka okwenzeka uthandweni silungise ngoba kuthiwa liyabekezela. Kodwa uthando alifuni impilo engenankululeko. Uthando lufuna inkululeko. Ngamanye amazwi uthando likhululeka kanjani? Awukwazi ukuthi uthande umuntu ongazokhululeka ukumthanda ngenxa ukuthi kunomuntu omthandayo straight owaziwayo. Lento nje kamakhwapheni bafowethu, I don't want to say anything more about yona. Kodwa lento yokuthanda umuntu ungakhululekile ukumthanda ngokuphelele, lolo thando ngelilast, lolo thando ngelwendawo, lolo thando ngelizelikhulu. It better to close a previous chapter kwemawuvula ichapter entsha. Awukwazi ukufunda ama-chapter awu-2. Ngikhuluma ngothando nje bafowethu, angikhulumi ngani. Kodwa kubalekile ukuthi ube true empilweni. Vala ichapter endala bese uvula ichapter entsha ukuze ukwazi ukudiscover uthando, ukuze ukwazi ukuenjoya uthando, ukuze ukwazi ukubona uthando. Awukwazi ukuthanda phezulu kothando. Awukwazi ukufunda incwadi phezulu kwechapter endala. Vala ichapter endala bese uvula ichapter entsha. Awukwazi ukufunda ama-chapter awu-2 at the same time. Kumele uvule ichapter yodwa uvale enye endala. God bless you. Uyangizwa.